Gde ste bre ljudi, evo nas ponovo u Simpson Craft. Danas ću vam pokazati kako da napravite mašinu koja vas može odbaciti do oblaka. Samo vam se čitam. Ona je naš kamen i ona je naša zamka. Čuti se, inače, molim te, ba. Ok, to možemo ovdje. Probušimo, idemo 5 puta 5, inače 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 i sad sve tako. Što si... Ok, 1, zapjeva. Ajde, malo gasta i sve to. Onda u dubinu ovaj blok, prvi i drugi. Ok, završimo. Ok. Onda uzmete obsidijan. Evo, obsidijan. Treba će vam obsidijan. Samo ovo da izgasi. Ovo da vam ne treba. Treba će vam obsidijan. Obsidijan. Obravite, znate, samo sekira. Obsidijan, crveni kamen, pologica, TNT i krip. Ja mislim da je krip. Probat ćemo. Sad uzmite obsidijan i ovo se popnite. Ali pratite me bolje nego da sami žurite. Jer tako možda nešto pogrešite i čudite se da sam ja nešto pogrešio. Tako da bolje vam da sačekate da ja napravim, pa i vi zajedno sa mnom da pravite, pa onda da vidite. Ok, ajde. Idemo. Samo. Možemo i ovako. Sad ili nikada. Ok, samo, još malo mi ostane. Još malo, bok mi. Čekaj, ovako sam. Da, ovako sam. Treba samo da možda vam bude sredina. Ne, this is the wrong. Nije, možda. Samo malo ćemo se da uništimo. Hvala, još jedan blok. Sad ću vam kažem nešto. Jer to treba ovo tačno sredinu. The bug. Koji bug, dete moje, dete. Htio sam nešto. Tako. Ovdje postavite krip. Pazite. Krip, malo opet ime TNT. Ok, evo vidim. Ovdje postavite ground TV. Kako se postaviti? Ja. Ne se ovako. Čekaj, samo da čekaj. Uzmite redstone. I tamo se tako se ispostavite. Ajde još jedan. Hej. Što sam malo da uradio. Odebite se. I... ups. Taman nije. Ajde tako kao što treba.
ćemo samo ovako. Jer znači će me razrušati. Onda ti. Ovdje ćemo uništiti. O, izvinite za rogovanje. Gdje si ti ba pošao sad? Moš ti tu, ako ti biti, šta ti to, si bio na bazenu, moš ti to, mog ja to. Time, set, day. Šta je sad ovo? Šta si mi sad nešto? Ok. Idemo još jednom. Samo malo. F5. I šta je ovo? Preko oblaka. Bravo. Ljudi. Steve, kažem za kraj. Ljudi, da bi to stiče ova epizoda. Hvala što gledate. Ovo je video, vidimo se. Ćao!